The State of the Massachusetts Haitian Community 9th Annual Conference will be taking place on October 15, 2022 from 10 a.m. to 4 p.m. at the Mildred Avenue Community Center in Mattapan. Toute communauté a invité pour venir participer dans la conférence. Professionnels, étudiants, entrepreneurs, businessmen, artistes, activistes, politiciens, leaders communautaires, leaders religieux, médias, etc. Thème non c'est Collective actions to empower the community to bridge the social-economic gaps. workshop yo absene tout domaine, éducation, business développement, santé, immigration, connexion la jeunesse, engagement civique, ressources disponibles. Hosted by HAU and partners in collaboration with the Office of City Councilor at Large, Woodsie Louis-Jeune. Qui état santé communautaire? 9e conférence annuelle, samedi 15 octobre, sorti 10h du matin pour 4h dans l'après-midi. Mildred Avenue Community Center, 5 Mildred Ave, Mattapan. Entrée gratis. Pour information, appelez HAU 617 417 84 21.